kinang sot nayalam kar biang long ara phan ka chini ji apan si nilutu nang tu han chopalo media hoi pen ra apan ka chini ji apan si kidam tang penangarni kar biang long Autonomous Council Chief Advisor Akihai Elvin Teron alangli kar biang long ara phan sik sidul aputhak misinterpretation, misleading, alam pen jok, radaphan, kapumang hu lasom thek dam long lo. Alang li asom tin kaning je alam, penapot, nilitung mathalo, radatung ke manghi pusti itu mapi kerja. Kedam tang arni, nonan kedobom APHLC along ki kroy arat APHLC ban ki kroy arat do anke alang li ki thanalam anke lake sik sidu ateng gali u ratum chini pami sitame inut bahini apor tetum nang chunuri lo non BJP long ki do bom englo akhe tum Congress long ki do englo akhe tum ba prejama a party long ki do englo akhe tum ha tum bangke an klar dak itu tahi ini laso persinan itu an pen klar dak penangku lambang so lambang uthot thantu sonde me party pusinan chundu itu laso lam pen aposi pinyo to phan itu press meet na chopalo itu thekdam lo idam tang dak dipu langkung habe auditorium lo hall lo hadak workshop bilo halo so workshop hu Akihai Elvin Teron 6 sidul puthak alang li rakhan ko pilo khan alang li ningjelo kar biang long along le phelang ke kar biang long Autonomous Council le ahem phu kali lake state sarkar si ahem phu ha British hu India ke odika hu longli phelang ke central government apan ke state government apan si hodai dikang lo itung district apan ke napi dikang ke pusi alang li ninjel sitame lake alang li labang so lam ke ninjel lake sik sidu against alam si alang li ninjel Pini itung chinilo sik sidul kupia phansi itung inglong akhe panagi piloma nakapanong piloma lake itung inglong akhe ki jog wanje pan tribal akhe is a safeguard lake itu apa labangso sik sidul longsi itung longle phelanga jokong do anta dak do lablo sik sidul lake kumane Inglong asok kali dia phalek panong pi kali lo. Itum inglong akhe basi panong pi lo. Longli phelanga jakong. Itum kecepatan food TV jakong. District Council long itum hanang dia lagi 6 sidul along ating. Paragraph 3 along itum lang dam lo itum thekdam lo. 6 sidul itum hanang pi nangi pi akinang sok na ajakong ko pipil itung 6 through paragraph 3 pelang dam lo itung insir lo itung dam lo district council atum ajakong la hello 6 through bet hona ki pige longle phelang aputhak itung aron sislamun district council lo forest aputhak itung Ajakong selam itu aron selamun, tapos ajakong itu hanang pilu. Village administration aputhak itu mo phan aron ke selamnya ajakong itu hanang pilu. Canal water irrigation mukha laso puthak aron ke selam dia phan district council phan jakong nang pilu. Laso na taxi itu inheritance property. Kumak tika cepahen puima kan belong akhirda Palai huam aputhak ta itum pan jakong nang pilu aron ke salam dia phan
laban ke pangri pangdo laban ke itum social custom putha itu man ajakong nang pilu mathadan tha longlia puthak jongsi itum aron si salam ajakong itum hanang pidel lo pute itum ke gijok nang kalilang ma ba itum le hen pu kalilang ma longli phelang longli halo det lo ke di khel ben longli ke chara plang lo ke a longli yong sa avelo te a khe do ta le ave a khe le do ta longli yong sa ave te a longli do ta le ave lasi pini itum longli putha aron ke salam je pan itum pan district council man chakong nang pidel labang so longli kumara phan lo ki pipo kumara tu lo ke pem pu po la person ajakong itum hanang pilu laso aron ke salamat jakong itum hanang pilu forest aputha kame itum han jakong nang pilu itum longle puthak langkam senang simple itum chithan nang bote non la kar biang lo longle itum chingwai po jela so longle itum longle ke inglo akhe kan akapre kapan ke itum jorda jolong le gift tak bilong le lapan ke itum list tak bilong le itum aron si salam diat lo pun lantin itum thir thik the de ma ke long le se jog wan lo pun te itum a det thir ku kali de ma pini arni district council lo la ajakong nang pi anang bong iso not aron ta salam le la hal halo APSC ben ka ke de kan ge nang tum aron salamun la anak kita jakong si tuhan long le aputha aron ke salam jakong si tuhan pilo la son ta forest si thanang lo pote la ding pigi thanang pole pulutan te forest aputha pulang te itung sangti ponon arlong ponon thengpi ponon koila ponon ason tin tak forest ason an ke la so putha itum aron si salam pini arni councilong ison dak aron la paragraph 3 ating selam no alang tum ninjelo 6 lu ki biong ingdai ong la so posi tum autonomous state itum hang nang pu la se autonomous state tum diman lo matam tha inula muni ki bihe ka kam ki claim pame te the bang alang li ke the dung kam claim the gi ma biong lang pula biong lang ku ki pu la bang so a ron ga salam te lang le ku pu se autonomous state la tum ke palong the ko las nil tum chinida alang tum ang hu ben ga autonomous state lam ninje pik sita aning ar lo ke autonomous state in hello pik la tum hala halu pini ili tum phan aja kong nang pi nili na puri bida bala tum cobai tahai pui ni tahai mene de dak song alang ta lang theglong ko kupilo one of the most important features of the sixth schedule is the empowerment of district council to make law district council bhan kupilo a main important features a character ability nang pige laki kupilo district council to make law so empowerment apida people tell they can make laws on certain specific matter like land they longle putha forest canal water shifting cultivation village administration inheritance property marriage and diverse social custom la highway putha aron ke salam jakong ito hang bil sik sidul la daang bong isi baktin bechono district council ato di mararam sina alang li longle philang ke lape state se hang thu itung kali tu alang klarta kalam ningelo sita kimang hu thui me bange pini ko pilo ne ke hamren longke longle philang hen fu ke district council pu pinyang ko hamren long ngi thori alang li parlin lap kanenge lasi rat kon pamang hu nange alang li lam the si kanenge ke chok che pe na pot itum kar bi tum inglong khai tum mang hu pu lasi alang li la person rat kon pamang hu alam man ke ninje di ta bang si meji athela ke constitutional alam pina aron pina lage aron pina alang li pini ke settlement na jakong ta district council on du bata ningi thalo ke dam ta ni workshop no alang li ninje ke di settlement jakong itum district council on avik bisalang ni ningi sa pini bang ko ningi thalo nili tum chindam lo alang li ningi det ben itum start jai ka thar pinang anlam pekla lo tok sulong pen social media long press long pen la sulong ben balang tum stabilo ta ko pen chini pen pini ke paklar bange isi melangam ten tum ning samchen lo
Kar biang long ni ke autonomous district se jakong do settlement jakong dak do lang ke ni ing samjin non ni tunda la poson se rakan thane la bang tu jiton dun sita alangli ke dam tang rut la poson lam pachubai alam ke ni bang ke lake chok chek ke lam lo lagi pi poselali la poson lam ke ni thang nak takali lage jai ka thar phan ki bersti jia phan episode se party phan ke lang e kan se le kan je alam lagi nasi jung han ke lang se le jung party ke lang se le kan jo itu maja kong bang han chipi dia lake chok chek pension ken lagi laben alali ni thilo lahalo la de sti controversy alam nang dukok lo ta 6 tidul paragraph 20 labangkar biang long ara abang putin chini pemenangi 6 tidul paragraph 20 long ke tribal people pule ke to kali tribal area pusi ke to pusalang tum than aho tribal area pusi to alang tum aur kho ke pale dam ke lahalo tribal people pusonte idum tribal tum ansi dake ahem puya polo sitanong ke tribal area po posi kicie tumta dakar biang long autonomous council lo sakuri claim lo vote job lo election through lo aling hang ling alang tum dak do thak lo claim lo posi alang tum bangke alang li bangke explanation pidam sama tharam sina tribal area bu pia phasi budam lo tribal bu pia phasi budam lo tribal bu ke kupine inglong hasi budama kupine arlong hasi budama kupine jontu mate thengpi hasi budama kali gedi tribal puke lagi isi akhe phan ke kuma akhe phan budam halaki inglong akhe hasi budam hills people hasi budam tribal puke kiban kuna pelo tribe hasi bang tribe hasi tribal bus bang tribe kuna pelo bang tribe tribas hasi bang lagi itu baba ancient roman hot alam apur kimula nam de chini pu tribe the tribals is a tribe mangwa tribe is a tribal mangwa lagi isya ke fan pela so ke ki inglo ke masi pun kasi tribal pukel ke inglo ke pulo area pukel along riba haba inglo ake haba kasi karbiang long ke inglo ake haba tante kumandak kumane he terang he malong lelo de ke pu pi kumane chohan kumane chokrapati khala ba so long lelo ke chip kudunji ki endunji kameklen da acha kongruji ma amilo edi akhirnya ke terang he malong lelo kalau solong lo terang hem long ni tok tanji ma tok tanti gedi ba ko mane terong hem tok tanji ma tok tanti gedi terong hem terong sa hem fulu ke ko mane do maning hang tam chukula long lo kala exactly pinikar biang long ta tribal area pulo lagi itum han 6 dul mas lagi isa pai song ning kai pichendo dak ke lagi itum siam pulo inglo ke sa hem pulo setelah bang solam itu marah tum cina ini lepas elvin terang ki hai matala bang solam abang ke cini pamen anji Asuna kasi Elvin terang laki hai la penala liris tahun dan ninjel tribal people bukan. Nili social media lo apa cindi betong lah. Api orang dojo lo nili kita tahu mana po. Nili cindi apa yang lo lagi. Pasti la person drop hampa mang punang. Tribal lagi siap kai pan mau kai pan lo. Ini mau kai pan. Lalu lapen alang li putul lo. Article 244 2 sikit. Article 244 sub clause 2 सीखे थे 6 सीधो फनमुते Article 244 sub clause 2 जों सी आवे पुलों पे 6 सीधो के आवे लो Article 244 sub clause 2 को पिलो तो नपला हाथ इल नपला पड़े Article 244 sub clause 2 को पिलो तो Article 244 sub clause 2 दे the provision of the 6 schedule shall apply to the administration of the tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. The copy of okay, Article 244 subclause 2 okay. 6 schedule administration account ki claim kan punat lo. Specific adim habar ki jongda. Nana habar 6 schedule acha kom kami claim nanti. Halake Assam, then Meghalaya, Mizoram, Tripura. Laswa dia long arlosi la 6 schedule pen kam claim ko. Isya atward specific adim ke paklanda. Lagi dak laga art lagi India hong bidhan masih to. Hong bidhan pen ke 6 schedule ke irrelevant ke sab ke dulu. Athi we are not independent. Itu India arlo sido ke. Di India arlo sido ke itu. Mana itu India arlo ke dua kali.
itu India lo segi dulu nasi six sidul a power pensi aja kong pensi la so di non kam klem pu itu non asama lo ria lo sidul lo itu ku pe kong bing kam klem pu ende if there is no six sidul pini six sidul ki India orang pulang tunggu ni pini six sidul avite da choklo ma six sidul remove dana bu ma pawe dana bu ma ende pini six sidul aja kong pensi EMCM minister nang man bom lo MP nang man bom lo jong si six sidul ke hingno six sidul ke chokchi India ong bolon de six sidul aja kong pen election thorun de tet longle phelang aja kong council on sidul po aja abang ke itum choro nang ji itum kaching hon ni Dr. Harvey Indika Tharpi alang ni mera clear do Elvin Taron kan ni kan ke bestless lagi alang na clear longle phelang aja kong itum sidul tapi ni hamre nang kan ni repeat de lo pini hamre nang ke longle phelang aja kong ke council sidul ko kon ni thali lo ra phang bang hul lang ma ta se Elvin Taron alang li sunda thak amuni karbing long to lang sta alang li long ma ke rat tum chali dun ne right tum chini pami ne lapel ni tum aku kan yang tunggal halo 125th Constitution Amendment Bill MOS 2021 lapel mon amendment kiponji labang so a bill long ni tum pinang anak close bangke pinang anak point bangke ditum chidon dunde la penna ke ditum kai ke pentan ditum ke roi thekthelu lage roi thelu nili non soni sin dum dak nili la bangso pene middle nili nge chotpo number 1 bangal halo Assam State Election Commission of Council along election ka pedo ajakong la penke town committee election ka pedo ajakong State Election Commission ng chota ite da ke chok cheng la pela ke tum totally ni tum chidon de tum oppose le ding pen ki van khujiani la hibe pata kum chison bomi ku pia thilo ituma jakong council jakong state han chota ite nangi la 6 still ki be phukali lang ma 2012 aprang ke itum council ba si itum da election to under conduct bom lo ke non ku pia polo Assam State Election han chota ite nangi ate intang pik ku si tum chema tha ituma jakong bang han chota bom tang tang ali lagi dona tu kar biang lora chini pimeni itu mah tet kibiro no itu melanggun brong nangelo cicak ding nangelo laso belong State Election Commission of Han kaduk kabi council jakong cipidat makan itu cidon dundek pek ke bang trian lalu lapen ke MOS close 2.3 long recap kiche tum hanta election ke pithura jakong pide awang pidelo aning hangan link itung kar biang ngolo long recap along ke alang tong phan thoplom free pidelo long recap chota kali nonanda long recap thom ligi bang cherayan lasi laso aklos ta ni tum oppose lo aprang oppose lo non do oppose lo ki bang tujiani no oppose ko lagi lapeng labang so aklos ke ni tum papi chunong itu macet kena chisongji laki tum tidon nde lalu lasi ilitum karbiang lo arat Elvin Teron akihai kanjia lamber pot itum nang kudunane itum kradunane itum 6 sidul kopi si pini itum mana ke thalma 6 sidul a meaning a hok bia meaning ma halasi itum kradan ngil kan jai ke thara somtin itum mana ke tham pin chok lin klada binong pen jai ke thara lango sa arjun tum te komane texture non 6 sidul pot explanation dum dopi ke lango theglong ji nang itum la bala tumi silam putra APSC tum ke autonomous ta hanghe 6 sidul si ki hangulo 6 sidul ke lo alu ti lage chinia lo ke ta do talu puri bom lo de lake implement nang ji ason tina jakong be chhar jak nang i pusini tumi ki pu la ben 6 la ben autonomous state ke number 1 lo kinili tum APSC tum ke bisak se polo dang te last MP election manifesto lo lango number 1 point lo tum ku pilo do autonomous state apa sa sangak dulu la serap pememang kunani itu autonomous state hanghi bukan lasi rada phan balan phan chunirilo lapuson kalilia alam ben pamang hunangi lapen alam tum ninjelo council long le thalang asontin aron salam pro di aron salam lo pulon dala ke gaw apene
state council of minister long peri lagi article 163 alang itu tuar kembang hulu lagi kita mi alang tinggal tanging bangke dok muka mada French thapon thalo ha Guwahati dah link itu lagi lelo dok muka lagi Guwahati ko na semir orang lagi actually lesson masalah itu la person rafa kembang hulu chok ti deji now tumben question condition itu tumben ada nih La bijar along election apa tak High Court kan stay order pan dan masih hari long betul betul ini kepanggak pan masih betul betul. High Court में stay order बन दे रहा बंके हला बंग दोनों को रहनी पड़ी दोनों को रहनी के दी तो दोनों को रहनी है बंके ला के High Court में stay order जीवन दलो पेन पारा तारीख आने इसे डेट हॉल के दी तारीख फोन तारीख अपने हॉल के दी अगस्त हला दोनों को रहनी है तुम हनुमान के ला के आरोना तिंग में ला के पेटुगोप है स्टे दैट को ता दोनों को रहनी उसी के दागदी 9,000 plus houses लोग के दी